Prošle godine Jana je lansirala novu komunikacijsku platformu Duboko iznad svih, čije je zaštitno lice bio svjetski prvak u ronjenju na dah Goran Čolak. Ovoga puta perspektiva iz koje gledamo u dubinu se promijenila. Janina nova heroina postala je poznata astrofizičarka Vernesa Smolčić, čiji je rad i djelo izvor inspiracije mnogim ženama u regiji. Kad su nad glavom pitanja, odgovori se najčešće nalaze duboko u srcu. Dopusti im da dopru do površine i razbistre um. Odluči da možeš, da pravila ne vrijede i znaj da svatko od nas ponekad upada u vlastite crne rupe. No predanim radom, na svojim željama, vrata novih svjetova se otvaraju. Stoga hrabro zaviri u netaknuto. Ono što možda držiš apstraktnim, pretoči u stvarnost. Upoznaj sebe na izvoru, a zatim dotakni zvijezde. Budi duboko iznad svih. Slaveći neustrašivost žene koja drži beskraj svemira na svome dlanu, Jana je okrenula novu stranicu. Vernesino ime s pravom je ispunilo medijski prostor, te je njena jedinstvena priča doprijela do mnogih. Kampanja je nastavila pomicati granice i razbijati stereotipe, te je još jednom etablirala i Janu i Vernesu duboko iznad svih.